Tingki bila pa yung kinamaykis na kumibani man naka-video ka kay kis mabani na. Lilias na man naka-video ka kay dukera na iwa time kamlopi akum dawan rayaba is mama. Dawan yam ni Maymon biya kontra bila na family kam tira na. Lukpiam na ni lamong na iwi upli ka kumibani si Jesus Christ laton kalaka ba diara tara sa mkilay na ni. Diara kum sinwal man si prak mapya. Gol wala pya lalah wala pya tas ba rich ka sat ka kum sinwal si pantagas. Dawan man ralatwan ba tan ka man si prima pya easy ra bahaba dira ti hutara sa naiwayawan ni plasaura kilo labistik kinasa ko na dawan na praise ka yawan ni kumibani na lato kay kiba within laton kalaka o batara sa pamihita wait na may rin naiwa prila ka kumbrisa dawan laton kalaka tara pamihita naiwa manon klabila ra bibilo pya ni kobre masik ni sabo marit kambris man naiwa tibil ka ra dun pya para sa naiwa kawam tlabila na trabil na ilan patilaw na kawarayas pa Jesus Christ man dalaton may kay sa mamita naiwawang tlabila na warpyo kaya kung bisma tibil ka mabara sa tiyal kaya kung kaya bibilan tawan man dalaton lah kiwa may kay kiwa nutak masakit ka mo hikilay karayawan na nila dawan mawan karadira tara sila isabel yan dawan mawan karayawan na labawi kira kaya dawan yawan ranah ki praise kalaton man kay kibawan nutak biasa ka yawan lika dawan ramayon rayabi ka piwabani na tingkila ka bilawal yawan lika nutak biya ka Jesus Christ laton kayawan na ni kumibani ay mamanis man yang nasaurayaman ay mamanis man yawan wali ka mistik kira man yawan wali ka uplara sinlatuan si kay krasuan mo ni mawan mo hirawan lagay kara wan upli ka na yan kay kramtawan na kipres karato kay kiba man yang lika wan upli karamis para kay kisanina isi sa saura kulikan tawan lika na kipres ka katlato man kay kinaywa rayawan suintaw kiba na kipres ka man kilik tawan man nalatuan sa naiway latuan kalaka wa minit umsin reh katakalas man yang nadawan mao na saura daw niya man yang nadawan na saura niya manyang nadawan na saura wilas kabe kuno wandaw kan kabawal wanaisan kabawal wanlukan kabawal yawan ni dawan na saura wisan kuna panadawan na kipres ka manyang kalapon kaysa mo kipain kinabahalatwan kalaka ba mansitan kabri mabiayisi na bahawa dira ti hurasa manyang uplalika upla saura wan nanten mis marakay kisa lay kabe kay kisa bahupli kawat la waharas bahupli karalaku la wilas bahupli kawan lamak kubal lubewan sa ito alak mansa kuna manyang nakipres ka dawan na saura mansa nakipres ka wanaisan kawalwan wapan kawal nakipres ka dawan ra yawan na nilay kapya kay kisa wan bila walay siya pya wan tawkan ka wan wapan ka wanaisan ka wan upli ka na nila sin lahat kay kas pamikilay ka kuna panadawan ay laya pa yung kinasunak isa ay lapti ka swinta kisa within buwin swin pasa pa yung kinanani po bisa within mihta daw kantem diara sut baprana sa naiwa manyang upla tingki kira kaya dawan yawan na ni Bon wat labila ra wan lukpe na ni walas la kara kupya kumi la kara lilia la kara tawan ka tingki niya ya kuna yawan na ni bukla paanis makikilay ka sa mga kinanaki wan mo hini palay wan papikal pya kumi wan yapti kumi wan mo hini kawal sipatang la kariwas wan choch kabila ra wan napakan kalupya wan tao pli ka na ni wal sipatang la kariwas tawan kipin kira naiwa kay gram tawan bila ra makikilay ka saur ka mapawan sa wan choch kabila rasin sa makikilay ka wan mo hininay saya wan napakan kanina saya wan napakan ka sa uraw ya wan upli ka na ismara kay ka laka na ni paman makikilay ka tarbay wan laka ni paman uplasis ka wapis ka ba takas kuna Jesus sa ula uplaw ya laptiwan ba uplabaw ya laptiwan ba Jesus Christ pangkira within dos prihin ya pruwan ba daywan kumsin do kira pya gold do kira pya lalahat do kira pya man anyang raya ka do kira ba manaw ya laptiwan ba yawan ka nakipres ka katawan mo ikiligrewan na lahat ng kay sa wahamat yana na. Naiwa man mistik yabi ka pandawan lahat ng manwal babihta. Dawan man ramay sun naiwa ka taugis pa. Naiwa man mistik ka kapang dawan lahat ng manwal babihta. May kanten naiwa wait ka pong rabisma. Naiwa lalah kam lupya alkisma. Naiwa marit kam lupya abisma. Naiwa tibil kam ra tiya kumpiya yabarasa. Dawan man lahat ng may kay kang babihta niya akong sinita. Dawan man ra uba lahat ng may kay sa kay sa ni dawan pli kaya na 2026 man kada di ba makakati na ni pa luya-uya mo kilay na ki praise kawan ko pya karma tagal matang kabisma yawan na ni plama mistik kina pali sa kilay ka dawan lahat on kalakal kami ni kung si praise ka ay katakalas yawan na ni ma kya pruway banu ka kayawan lika kasak kina kami kuna man yang bah kya pruway ba sinyo wan tan kabilis yawan lugi sa yawan pa pruway pya yawan paraya man kaysa yawan bawah sa tiara sa karmi kami sa bariyawan baban kaysa sa kunakyan. Muhikilay kira time na isawan pa Nicaragua bila na pamanang yung país wala na bibira
kara. Prura kau allikiba wah matiara namira. Aksidente kumra ya kawan meram wah matiara kawan. Ani please ka kumra ay klabi bakisa isparawal anatagpan klaka dia takan wah matiara. Ani please ka kumra diara wala kung taka sikini saurawal pruwan wah matiara. Wah kilagram ya tiwan sa kiwan tengka na mistik rabah matba. Naingupla ba diara saura diara painisa. Naingupla ba diara painta diara saura bisa. Naingupla ba ayupli karalaton kay kasi kaya lakan isparalakan. Antama walas. Kawan kambila la trabil ko mantang walas. Chuch kambila la trabil ko mantang walas. Jesus saura ba mantan kambila sa. Nah ki Jesus man relaton na ikik sa mga kipengkira. Nah ki Jesus man relaton na ikik sa laikra. Diara wah manani. Manlika diara parana kira. Naiwatas mababuhi. Naiwawahila babuhi. May munanteng pankra anya dira tahu kaya piado kaya nitira tahu isma namun kerala saki panistila naiwam yatiwan Jesus campaign kira mando kaya bladus perimitara kan naiwam yatiwan man tawa nah kita let pain kira maikan sa karma pain kira music pula ya talet ka pain kira ami yatiwan bahanan ni sundawan man kira tahu kan ami yatiwan sa dawan nah prana kira marit kam kumaikan luh piam na maikan utila kumaikan war kumaikan win ka po maikan mama papa maikan naiwa wike ami atiwan ki Jesus nah ki mandalaton pa nah ki buhi yawanan ay papisag na tawan ka ay laton ka balukera ay tarki ka balukera ay pain ka balukera naiwa mama pura sundama mama nakralaya papa nakralaya ki pain kira bah kia piasa naiwa mama ilo lakriki babista papa ilo lakriki babista prura bina antem mantawan so ki mesakisa naiwa napakan nakralaya takiwa mihta naiwa choch bilara bara mahwi batao bili kalupera ni ay pura so ni ayo na kibahita tawan kabila ka uklala na nilal ka balukas tawan mitala ri abras wahila saura baban kramaisin bayawansa kuna dawan buhi kawala ri abras ka man balato kaysa nakiyawan likawan ya karna ba sipuan dawan kalalaton kay kaswan kopya na ubay kapalyo kilay ka kay kis makinahatas man ay sawiyaw-yaw biyo man kay ki ka pramtem upla prora bin kawaman, war bin kawaman, tas matimbang kawaman kinani. Kay kis makiman ko piyang film ay mon kasut laba ko lugis kay krisma. Nakikipres kawan tas bay na isaw yaw. Namra wahalas may mo isa. Nayo ako mibani na ko piyang karokis na Jesus sa ula. Witinaula yawan na ni kumibani wan to kiara. Travel ko mi ba si kayawan na ni ridi yaw itin man bawa yan. Travel ko mi ba may rin wait na bawo yan tiwan sa ipapas ka na. May rin wait na ba aw yan tiwan sa dawan kliyaw lama. Witin wal praway ba muhikin ni right sa Jesus Christ mo plaso kira puwan Jesus Christ ba wait na may rin sa ura kira kira puwan kuna wait na may rin sa ura kira ni katadawan ayaw yatikan na natin kita mo kaya ay dawan kakataba na lul kiso dira wala ra mapang tao kira kira dawan balbya para diawi yang diawi takiwan may tabila mahaman dawan man ramay walbya kakatalent pain may kan kira kan mambing kapin may ikan ba luh palpya na ni may ikan ba work kablo pya may ikan ba wam lalo pya may ikan ba tiara na ni may ikan ba kira dawan man may mga kariwal bya kakamandi awi imamuki diawi asip ka na dawan ki man mamuan karawal din mihti bilawaman ka nah ki mansip ka mawiya ki chance ka pa kira may ki bawa pa tiara na ni naiwa uplaba ko dawan mawan daw pula ya man swi dawan daw ya kanya wala ni diara ilal daw kaya mara ka nalki daw plus batakan once we rawan daw bitawan bawan karamayan mikilay ka daruba ilal para sa tao kaya liwala ni tawkas wanaw yalap diwan man Jesus pa hindi naman wanaw yalap diwan sa muhikin ni rate may sa hari palay daw kisa kanyawan na ni ba cellphone laka na nitabawan ni isa panuplikay ko kilaton laka iuras man marit kawalwan luh pera ni wan church kabila mikilay ka laton laka plan ni bay ko pelux na kansa naiwan napakan na kulgras church bila tarbaywan kalaka naiwa tao plika na nila sa kulgras naiwa wah matiara na nila kulgras almuk na nila kulgras tuktan na nila kulgras uplasok na kulgras uplalmuk na nila kulgras uplabalukras na kas nuwapyo katawa ko sa kirkinay ka so gomora katawa ko ka naiwa redes sociales ka ni Baradimi kay pagkanotisya na nila para sa kirkinay tas doon ay sabi yaw piwawan sikinis na ni bakauta kisa puro na bakauta kisa uplabaw yan lang diwan sa witin lugi sa tas manapan kabya pankaya naman kabya pira mistik para tiara mistik tak para wah mawan na kaklipan po mira sip sa tiara wala ta kaya dawan balaya paila within aisan aisain kan ni balaya kay na ta kaya do kira ni wasut ta kisan wantan ka bihis ba matiul ban wah kata sa tika 24 balls ka 3 winay ka Jesus Christ para paliwan within balaya paila ta kaya do kira ni wasut ta kisan
Wan nakra prakan bahaku sa kay kan 1 obras. Walan 1 obras wan kaya maprawan sa. Una, within dia ulban pa ay makan kaya sa mati ulban o kata sa ka 24 oras ka na 35. Tas ba na heaven wal lobya sa kung yang bigay na ni masunay makan kaya. Mo kilam to na daw sa laikra, lam to pala daw sa. Mando kaya mara, dera yang daw kaya kakailan bahala sa. May kay kras na ko na pulang sunis na. Ani sa paduno travel ka pa, inan kamba usi kamba ulapan karwa. Kung nadawan kumbara sa manunam kalaya wanusa, man travel kam nusa, man patkam na wanusa. Uplasip sa nuwa po kaya napakan bataw pli ka mamikam ka papikam kramoy kam na ni uplabara na di basip sa man kranwa po kaya man travel kam dugyan. Kung nakumi ka, mandok kaya na duspre nirawan pa ay talya lay kan pa. Minit kumula sa dulki na isulas manuwala sa diwawan. Sibre para wahama, sibre para tiara. Dawan complex, ngaywa chance brisma. Yaw ka, man para travel balde pad balde tawan man tamo na isa-isa. Ngaywa chance bilis maraya ka bilis mamaratawan ka marawiya tawan ki manay bilis. Yang sinsaura kira tawan biya. Manwe na laguras na kuna nayo manwa parol na sa manay bilis kaya pa manmita ka sa lay ka wahama na din. Lilia ay daw sa video ka wali dan daw ka patawan kubiapin ka lang katawan lesson ka tawan pa din kalaka. Man luhpiang family ka mo labila sutra lamang ra iwi uplikasyon kumibaniwal ka niya Jesus Christ, ninara. Amen.